Kaunti ya Tharaka Nithi nĩ ĩmwe ya kaunti 29 harĩ 47 iria igũmĩirwo nĩ ũgwati wa ng'aragu bũrũri-inĩ. Andũ matanyihĩire 7,000 aikari a kaunti ĩyo marĩ itari-inĩ rĩa andũ milioni 2 na 500,000 bũrũri-inĩ arĩa thirikari ĩrauga magũmĩirwo nĩ ng'aragu. Mwezi wa Novemba, mwezi wa Septemba, mwezi wa Disemba inakuonga mvua ya mafuriko. Ile sehemu kubwa sana zaidi katika Tharaka Nithi, kuanzia chini ya lami ya juu kwenda mpaka Katangachini kule pande ya Ura, ile mvua ya mwisho ilinyesha ilikuwa mwezi wa Machi. Hiyo ndio wakati tulilima. Na ukiangalia watu wetu saa hii wameanza kukaa, hata saa nyingine wanakaa ni kama wanaweza kosa kuwa na matumaini. President Uhuru Kenyatta mweri-inĩ wa kenda nĩanĩrĩire atĩ ng'aragu ĩrĩa igũmĩire bũrũri nĩ ũgwati wa kĩbũrũri na ũnyitanĩri nĩ ũrabatarania gũteithũra a Kenya ndwara-inĩ cia ng'aragu. Wakati wanaweka kaunti za Kenya zile ziko na njaa, Tharaka Nithi haiko kwa list. Nataka kuambia Mheshimiwa Rais leo na Minister pia ambayo ni wa devolution, nikiwa Tharaka Nithi leo, kwamba Tharaka Nithi iko na njaa kuliko kaunti zingine za Northern Frontier ambaye tunaangalia sasa hivi. Na si ati tuko na njaa kwa sababu hatufanyi kazi. Watu wetu wanafanya kazi tena zaidi. Hata sasa hivi tunaongea, ile chakula wangekula yote wamepanda, iko kwa mchanga inaoza. Gavana wa kaunti ĩno ya Tharaka Nithi Mũthomi Njuki akiuga ciringi bilioni makĩria ya 40 iria ibangĩirwo gĩthurano kĩnene kĩa mweri-inĩ wa kanana mwaka ũkĩte ibatie kũhũthĩka gũteithũra a Kenya kuma ng'aragu-inĩ. Hata kama ni ile pesa ilikuwa imewekwa kando ya kupeana input ya chakula ya kupanda na fertilizer na vitu vingine, kwanza kabisa tuielekeze pahali ya kununua relief food kwa wananchi wetu, kwa sababu wakikufa na njaa hawawezi lima hiyo wakati tunasema tumewekea mbegu za kuja kulima ile wakati. Hata kama ni kupostpone hiyo election, kama watu wetu wako na njaa Kenya mzima, wapigaji kura waweze piga kura kama wako na njaa. Kwa hivyo ikifika pahali iwe hii mvua hakuna katika hii sehemu yote, kwa sababu naona hata Machakos, Kitui, Makueni, kwenda Garissa na pande ile nyingine hakuna. Afadhali sisi pande hii tuseme pesa ya kupiga kura, sisi tupatiwe chakula tukule, tutachagua na kama tumeshiba ile wakati mvua itakuja. Kuri ũhũthũ ng'aragu ehĩrĩrio na makĩria bũrũri-inĩ, kuona ũrĩmi wa bũrũri wĩhokaga mbura na kĩmera gĩkĩ gũthiĩ mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũkĩte gĩkoragwo kĩrĩ kĩa riũa kũndũ kũingĩ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.